Wah, harga ngapain ki? Waduh. Rantanan. Dedek, wah. Jalan dedek kan. Harga wis jalan tuh. Lah aku lho ajine kula nama. Tuh harga jalan. Harga. Waduh. Weh. Kok dikebleki apa kae? Ambruk ta. Nek brangkang cepet e wuh nek brangkang. Ada cekel tulisane iki lho. Lho tenan ta. Nggak tulisan cekel. Kena. Iso ndudur. Ngene iso wae. Kok nerokno, Pak? Dedek. Waduh. Cekel tenan tulisane. Ya apa iki tulisan dicekel.